Gesù Cristo araglesano che ni se petego zeliwe mo vorga babate laoniwe cheliko krewo die pengun pugatsa che tezie kaga sedi po charekonu lelie ziu che se sedi po kilionu po tezilie mo po zatselie Jehovah vitsla po che krie che chache baya mo po kidie to tepu petegogi zodio 여기 제리자리 게니에 틀리나 봐. 테리올리오 자리쿠 세라테니에 노테장우 길리고 프로셰 자리쿠 세라테니에 게제디 베테케 리로메 Kemenga getsuko vorn vatsuki Si porige tasori, no te gioche cramu che li copre, no se copetele pieno pitio, no te gioche che li copre, Jesus copienze sceso. Copetele pieno pitio, no tipo che me scepitaia me, non me se celie hotaia me, no te giamu pescerò ni pidi, ti sogni cieli di Gesù 필리피코 게니에 게르 보는 길에 슬라지 수잔 누누 쿠잡때 쿠두 프레디오 티기리 지우 기저리 모 기저 크로리 지우 케페녀퍼 우포 부자예 체게디올라 테미에메 베테리 지수 크리스타 니푸조처 프라 프레디오 우고 게즈리 러쇼첼리누 자리쿠 세라포 수츠랄리나 자리쿠 세라포 니푸 지수 Nipu Jisu Nipu keza o keze kelina nguli rapate sethalide keze kelida me Jisu Nipu Yedi Kopo Yedu Tesapete
ke ja ke krito ke misato ke binyofa bijetor no tisoza ke sa ke jivi poso share ka bego tselasa he ko bu shi de lavording ka shoki no shola le to ni po ko haki vort hale de ni puji so hin za tsia we shiro takra ke sa puno ni po de pa ke riu ni he ko puno di visual hodi lar ki le ni po ko lar hin za tsia we shiro voge da krno zo shiri ni po no he ko me ho he ko take ro ri shi ni po ti son he ko se mo ke sho se ke jesu shiri no promoza bi he ko se sen te je ke vigo ke krigo ri ni kra ke sa di che do hin ti je ke kra le ke lo ta we ke bin yo fa nzabu za pu za ye chili chi jo go ti ni po ai di ler ke le kim he non to le de ko do no ba di no fa bu no ni po ko me po ke tsa re tsa ke sala si chi he ko ke le go zo shiri no ke khali chi ni po di he khabim pele ke sala shi yo we che do he gor shama to go zo shiri khabim pele la si je per hi ke kri ke no he go no shala vo ke no non to jabi he go participants go zo shiri tsa ke li chi jabi japo tali tsa ke to go zo shiri ni po shiro ke to di per se ke to ke cha karta tsa ke to ni po mo ba hui india se vor ke sa ke to ni go pastor zo shiri khabim pele la shia non to jabi me po ke tsa se pe ko sa jabi peta go tsa go ki no ko bon te ja ke sa ngoli mo peta go mo nzabu za po za yo che ke lu chi ni po di he ki cha ya ba hui ni po ko che do sunday school ko to zo shiri khabim pele se je go chi tia di je ha no class ke to se tie be ba je no jabi go ite se chi ni chu go ni chu to yo no va pizza to yo ke to no jasa ba hui ke ta go zo shiri khabim pele pe kri la shia no jabi go sunday school ke pe ta go ite se di go ken heli che go anoint se go chepe ko sha mo go se pe jas no ni po go ri khabim pele shia jo go ki ni po go audio visual team go zo shiri chazu traffic mo ke ta go zo shiri ke hulio tsa ke to go zo shiri mo ni po se di je to ke huki ka to se ke so go zo shiri pete go la ke te je kan ze ya no ja pi bi pete go ite se ke le chlie jo ni po he go he ki no ki group robo tenu sho ke za rit sabawe ni pono so ko hari shiba no ngo ba o ko khapiem pele se je ni pono chawe pete go tse ke li tsili chi ko bo ngi no ke ko se se ngulie nunne ri ngulie mo ngi no ke mera se se ngula li di do la vo ke to no to ko mi po ke tse rit pe ko la se chi di he ki group tenu sho ki ba ki group go so she khapiem pele shi ya choro ho mi sho mi ji di ni po ba ke zo ko so she va ka la ya we no jabe so ko hari tse ke li tsili chi ko ke ser ho mengo ke bakim hi medoli o ni puno ko tse ke ser ho tsila shidi ko pula fordi ke ser ho mi tsidi la nke hozi ke pakro nja po sa voli ke vino te chari kapi ko ritse presi chi di he sho mun ke bagori kapi pele la shia we ke pinyo fa Georgia dogo mission board no zo mi revetio ni po so ko so shiri ko re kapien pele sije o ko reve ko so shiri kapie pele la shia we no jabi ko it's a praise la sekili tilichi sho ni po ti hakimi di ko rishom hato te no tala ketso ni po tsebi ke ba pette kapien pele shimo ko pette no nzabu zabu za ye chilichi di hera kilo krista zano chashi we amen bala le vide Jesu Krista zano ni vo ke ba pete ke lu she ya we zero online no ke hu ke ba go zo she ke lu ke zo so so ya zero che do ho mi ke re to tsidi le di he go ze ke hu ba li ro Krista zano mo ke ni se di nyo ze ke le tsili ya shoro vo ke do ti go no zo she he ke hu pie ni ke hu tsidi la vo ke pe kro chi ke ze se di nyo ki pu she ya we nyo pi she
Thieke Zedi Mon District La Chaledo a Dilenu Keba President. Nagalenu District Keja Togo Donu Mon District Keja To Seo Ten Timian Yolhu 250,260 Ba Mu Mon Town Ro District via headquarter. 1971 Ketso Mon District Liro Tuensang District Kronuba CD 1973 Chie District Separte. Mon Liro Arunachal Pradesh Assam Myanmar Longlen Mu Tuensang District Bohufaba. Nagaland District Mehosha Liro District Kodonu Package Topo. India Siu Nuri District Ko Mehosha Liro Mon District Liro number 250 most backward district in India. Literacy rate Liro 56.99%. Monu Timego Liro Konyak Mu Konyako Udziam Hato Viseya. Simhato Jie Misi Sushe Umonu Seya Gacher Renyagori Chasise. Che Tourism Zateri Vise Partaje Hagekranu Vike Hilie Morshos Saba. Tsegi Monu Hakere Zekese Kebaboliro Darukesho Segeche Indo-Myanmar International Boundary Nu Bageche La Darukesho Monu Sevor Remu Mie Sedinguli Yasi. Mon District Nu Rabi Zogeche Mie 10,000 Darukesho Sebamu Mie Nyebodi Kripingu Liro Mon Town Nunu. Siro Nagaland Mehosha Liro Mon Nu Tobacco Segeje Kekot Seo. Pakesho Hagola Sorkari Ri NGO Mu Student Union Kori Pachas Seba. Kechanu District Hauvarakra Shitoke. Kechanu no President. Kirio Liro. Konyak Baptist Buminok Bangjum KBB or Konyak Baptist Church Association. Haula Chatyo. Kepenyofabu Association Krohishadi. Ukobu Rofer Teke Kachenu Urhe Chesheketiola Chatyo. Kenyu. Sorkari Siro NGO Kehubori Community Krohi Ketiola Hache Kebako Ukola Chatyo. Kepenofabu Nujie Hasi Mu Kekre Kapie Uko Tzadi Ukobu Mon District Nu Daru Keshos Sekebago Krohi Bevisa Lieketola Chatyo. Seo Mon Nu Timie Kelhugo Ri Kepenyofa Deleke View Si Pesusal Lieketola Chatyo. Siro Vordi Uzem Hatsekeba Bayageche Hichumeko Mu Kresaroko Lari Chatyo. Uzekebaki Ukobu Krista Kekre Situ Lieketola Mu Ula Ukelhu Taunu Uko Kruhi Lieketola Chatyo. Dio Monruna Kezivi Mu Temie Udziam Hato Kevigo Se Kelhu Tauri Krohiliemu Takie Kevipo Chedi Runa Kekrigori Krohilieketola Chatyo. Ugo points hago kezasadi or kechasalido. Point career how left nukeba column hago point career Konyak Baptist Church Association la chado. Shia hanukeba goro sorkari zero point kinyo sorkari zero NGO kehubori community kruhi ketolam hachekebago ugo la chado. Shia hanukeba goro point sale mon nu timie kelhugo ri kepenofe dilike view si pesu sali kedola chatyo. Shia handulas kebago mu balcony kebago ro point die mon nu kebago taki kevi bo chedi rana ke krigori kruhi kelie kedola chatyo. O kezedi metsa ke chatsalelo mo. Hallelujah, Father God. Thank you for this day, God. Even as we come here, God, we praise you, God. We thank you, God, for all your mercies and your bountiful things, O God. And dear Lord, even as you have come here, God, we pray, O God, for the people of Mon, O God. We pray, O God, for especially for the Konya people. We pray that you may help them, O God, even as they are considered one of the most backward peoples in our district and in this nation. We pray, O God,
this church council, O God. We pray that you may help them, O God, guide them and provide them wisdom, O God, and counsel, O God, in winning the souls, O God, for you, O God. Dear Lord, also we pray, O God, for all the government and as well as the NGOs, O God, working, O God, together, O God, to help the people, O God, especially youth, O God, who have been trapped, O God, in drugs, O God, and in other vices, O God. We pray that you will help them, O God. We also pray, O God, for other people, O God, who are working among the youth, O God, to help them, O God, to bring them together, O God. And I pray that you may help them, O God. We also pray, O God, that you may be able to use, O God, the land, O God, and the beautiful things that you have done for them, O God, for your glory, that they may be able to be an example, O God, to other people, O God. Amen. Sheker Krukrola Chaliadogo, Dilenu Tukibamidi, NMM Missionaries Commissioning Service Ba, Idochebe Heka Worldwide Evangelization for Christ, WEC, Zeke Perodi Vo Varanasi Upinu, Nipujapu Cheketola, Tie Nagaland Missions Movement, NMM Idochebe Heka Sadi, Missionary Mietefer Commissioning Service, NBCC 23rd Triennial, Sumi Baptist, Aku Kuhu, New Land Nunu Pebaje, UBC Nunu Kratamie Kropo, Pose Vote, Ugo Kehu Kepele, Krotho, Nunu Premier, Nepu Japula, Parli Kejala, Nepu Tejebawe, Kechanu, Netomekola, Varakrabazochi, Ugo Che, NMM Missionaries Commissioning Service La Chadomu Ido Chebe Hikala Chapekrido. So Sherry Tie Dikepu Pasuri Pola Chaledomu Tie Communion Balazla Suri Chaledo. Ugo Gezedi Kechatsalemo. Hallelujah, Father God, we thank you, God, for this time, God. Thank you, God, for helping us here, God, and bringing us here, God. We pray for the commissioning service, God, that is taking place at New Land, God. We pray especially, God, for Ido Tsebe, God. We pray that you will help him, God, that even as he has committed his life, God, in serving you as a missionary, God, I pray that you will help him, God. We pray for the service that is being taking place, God, and we pray for all those who have gone to him, God. We pray that you will help him, God, and we pray that you will help all the 9 missionaries who are being commissioned to him, God. That they may go, God, in your place in the stead, God, to your work, God, to spread your word, God. We pray, God, that even as you have great plans for them, God, I pray that you will help them, God. We pray even for Pastor Visato, God, who will be sharing the word with us, God. I pray that you will help them, oh God, to speak the right words to us, God. So pray for the communion service, God. I pray that you may help us at this time, God, to consecrate ourselves to you, God. Pray this in the name of Father and Son, Jesus. Amen. Ugo che offering kenguliada do wo ushers ko khole do mo Ugo che petege zedi shethale di doxology chale do Jake Jehovah Tselie Ki Jake Lugo Potselie Digi Kori Potselie Je Ponyo Mura Fatselie Je Hallelujah.
ที่สิเบก็เป็นผู้สาวปฏิพระชก็ตัวละอาเทียบจะดองก็ละสันมาจีดีฮักชก็เกณฑ์เนี่ยแกเรสเนนูโวฮิดีก็จะพระชต่อฮักชก็เกณฑ์เนี่ยแกเรสเนนูฮิดีก็จะเดรีเกกรีก็เกเทกรดีอุก็จูเกสาเซอุจุฟบาเลอิสิตาปิตอร์เกปตาเดรีปิตอร์เกเรปกรกเซเซธาดีเซธาเลดีเดปูปอร์เฮชเทเมโกกีจูดาเมโกมุเยรูซาเล็มนกบาโกเนฮาวซิเลเจมุอาเกปูกอร์เนเลียฮักโกเนโกนูเลตุเอเมเซบามอเจคิเซเกบาเทปโซโลเดรีฮาวเจเทเจเซเจเกซิอุจอบูปูปีเกเจอุเกเปนโยเฟปุยาวอติโซจาเทลาจาอาอารอฟรูเปียเทมิเปเตกิเชเชโตมูเนียนโนเทนูรีเทปุรีเสียใจเดียปุโตมูเนียคริสาโกจิมฮงุโตเนียโดนูเกจาก็อุโมเปมาโตจิโรจาสติกิอาอารอฟรูเปียอากิโตเทนูรีเทปุกิรีเชโตมูอุโกเสียใจเกสิปุโตมูอาติเปสอกินูอุงอซอเกเจมูติครอกิเจนูซาซิโกเทเซียมูมีมูมุซาเปเกเชโตนิปูติโซจาเกจามูซาเยเชเกวอร์มฮเจนิโกซิเดอิตาโตมูเคอร์เทมเมวิตาโตมูเกฮูปรินิปูซาเกเกเลวเกลาลิโตเนอิสราเอลเมโกอาเดียร์เนชเจนาซาเรตยิสุฮาเนโกรีซีกบาตวยอุกเปนยฟทอปกินุเกกอมหาทกอุงอกมุซาซิโกเชดีปอจอเจทาเชเทมีฮาวอุกเปนยฟทอฮาเซเกตอเมมูปอเปจซิตุดีปอคาเปียเนโกเจนุเชวาเนโกบุปกุวามุปดุครีวาเดรีอุกเปนยฟเกเซียนนุปอชพราเลดีปอเชเปริเชสูเกกอนนุปอพาเปบาเลเกนเจลาเกกริลามอนเดวีตปอเจปุเกเชอามฮจกินิปูงุยาปออาซาจาบาซิยามูอาร์เซียเนเลโลสลาอานุริปอนุมมูอาเมริปอนิยาสมฮรีอาเชพูฮาเกเมรนุลุโตนออารอฟเปียฮัดเดสนูวาวาเลโลฮัดเดสนูวาวาโลเจลามอรีนเกมเซาบูเจริตาเลโลนอเกริชาโกทาเชอาเกมูอาบูมิงูกินูอานิลเฮโมเตตาโตอาเกเซอิสราเอลโกอาอุปจาเดวิดเจเนโกกิปูเกเมเจโจเอชโตปอเซตาดีครัวมูปอเมครูเทริเกงูนุโจโซซิโรปเอซิเจเกซิโกริเชมูอุกเปนโนเฟปอกิร์เซดีปอเซปอเยปอบูปอเกดิบากิบาติโอพระเกเชเดโกซิโซเปเจเปรีเอฮาวงูดีเดวิดคริสตาฮิลาเซียเกตอปูดีปอเปียฮัดเดสนูบาวามอมอริปอเจปอชูเอเจเรตาเรเกตาซิโมอุกเปนโนฟทอยิสุฮาวเชเปฮิลาเลเตมูเฮเปเตริสูจาปุเมโซสลาอุกเปนโนฟZatanu poche pejas hebate mo poki nunu prapi ke je ke masaro pu nguli ke tala ne ko ti simu ngu ke bahau pue rushete ke krila monya David zoweti ko gi simo deri pue pu ke che
nipu ki no azaza bale angume kopie npi bache waka moche sala Israel ki upetebu ne pogu kawa jisu hau uke penyofa pochepie nepu mu Krista chawa ta cha si ke meche choi le che sita pele le ke rieko uko hau si le te umelu va pechati le disie pitor mu apostle ke kriko ki kezeko hebu ke di poche le moroshoga si pitor se uko ki thenu ke di le di ne ke hu pori Jesu Krista zananu zelu preli te ne ke puma ko vale to mu ma to ka ke she ke masa ro from ha pro ne ngu le to ke krila mo ne pra pie ke ju ne mu ne no la jiu ke pe chi pi no ke to ko patela jiu ni pu u ke pe no po thyo ki pe po ki cha she le ke ta patela rizo chita mu po de ke kri ke krari se japu che she mu u ko ta ro di se ke sho ke ro pu hau ki nu ne to ne ke la le che si she Ti sofiwe Jesu Krista ora ke liu zanu volga ba petego ke lula shia ugo teni sho ke ba ki kru kraba zomo ndun hiki ugo ze ke ze po tsuga vor ke hooker ta tsuga vor afa mezo ki zuze ke khoga sha unu ki hu pori vor ki kru tsike te vugasha mo ki hu za ki hu suchu di vor ke pe krogasha pete pe zi ke pusi ya mo ugo ke chanu azo mo ponyo ko var krabazo je Sunday kiri usedi communion Sunday chaya sala ki hu pori how lady ke penyo fadie kerna nuri mo kerna suhazedi u khapie ke penya fa tsedi udo jutsli di ugo ke ze nipu ke ka chari segedo suha la cha mu mer bawe ti chikasa chayeu zedi ugo preaching plan bo tsedi ke puvorje muniko January nunu sededi thika so ugo po pakachogo lesu no prokonology men medzidi ke penyo fa dia se ka za for ga zani go so ha ka ba do January za ponye pasani noe ugo chayu pu se de chsa mo voga ta sandin hiri maka choko kinye ponunu ker se Pentecost ti so jau je pusha tie su ha mejidi su setu pasaichu maka choko kinye ker di nu hidia po aki ha ke ze mo holan ba mo afa pasaichu per menyo se ga sala npezie vor ga sandin hiliro ugo kaptava azonyo po vor ja puchu su do mo maka choko kenye hidie kenye nunu hidie tenye ga zo po epesi su nunu ja puchu su do mo nyepu me do liro ugo chile gi sande go no sande go boro special sunday badaya sugo kride de isi molio ugo sande mechi ugo maka choko le su mo hovo do su ha kele no bawes la ni ki ho bori su ledi ni ki tiki nuri se chaba mo passage ugo hanu keze ke pugaba maga chocolate how hari prepare this as review maga chocolate mo ho gashiki ki hu kire tho sede ke liye mo missionary kire thogo japu su hangulia musala japu ke chunu deligi vi japu ke chunu we chatha ke vi ke kra nguli ke vi su ha bawe mo ugo ji ke chori ke puvo ke liye maga chocolate su nu japu ke chunu kimhidi we vi ke chukole vishi
cái giờ chặt thà cái cái bù vợ chứ mà cái chỗ có cái nhẹ cái xin nó hết địa po hào hào mà hồ cái gì Pitore message Pentecost message cái riết thô cả cái số nguli đó Peter's first sermon after the Pentecost ugol mà cái chỗ có lẽ sub mà hồ sơ sermon cái January cái pengu 15 sermons suha nguli đó in the book of Acts cái cái gì liro ugo Paul apostle Paul le japu dia ha se japu che cái nguli à there is a go no sermon poliro japu di poliro Jacob James japu di ringuli do je poliro Stephen poi japu che ga su ringuli do mu tenye meseliro hakacho ko lesu no sermon mori message tenye liro Peter apostle Peter poi se japu che ga su anguli do ma ko do no ti do progele hawaliro po message kere thode musala ugo message Premenyo sesu bagatala popodi moholavo hode dari post summary ke jut thonu hanu kidi bongulia ngulega ga so waliro pitore kho ketemi bocha jisu siji me bocha vor idi poe Pentecost jan he tefu sedisiari poe japuchesa ga no poe Joel seje ke sidiu nunu posede chidi jisu e Messiah mergaba judami mergaba Messiah u ta ga poe suha pusha mu poe japu ga chunu Joel si je ga si dinu nuri se jisu japu cha mu chili lesa sunuri se japu cha mu po japu cha ga suha zidi mienye semese 3000 about 3000 people believed accepted the message and were baptized po japu lilie idi kepele zulu Fagilie, te Jesu hangulie. Salati do ugo se ke pusen na gato go liro. Lessons on witnessing from Peter's life. Pitor ginu japu ke chata ngugelego. Pitor ginu japu ke chata ngugelego. Ugo PPT ke krada manya. Next. Okay. po title lu correction more sa Peter ginu japu ke cha thangu kilego isio lessons on witnessing from Peter's life verse cha thangu kile japu ke chunu cha thangu kile mu Peter japu ginu ko cha thagur bongu kile chakeri uliro japu ke chunu ke pechu resistance in witnessing how hangulia deri kekri ko ke thek kredi ugo zuse zuke sase utsufa bale isida Petagilego apostle go kemesar fu givolie idi ugo die ke kri ke zunu puda ige bado no micropoe micro no micropoe ugo kreda ugo seki yuchda some people made fun of them and said these people have had too much wine micropoe apostle go kreda ugo seki yuchda so angulie ugo context mo hoslio judami ke lujo no liro Kise Zuse gaza Morike chike kre se gaza suatsi amoshi Kise batefa ka chome se liro ke chike kre poise amo deri ugo tiu no liro ka chatsa gaza mu u thoche ga do chwadi se sinu ugo ke chike kre se deri micro boy ugo se zukri bada di wo se ke tekera ki yuchda hanu chathabong nguli gi viso hasa Japu ke chunu kepenyofa deliki vise japu che phige chunu hogibo me use ke thekre gada me use ke yuche gada mori upechu gada sikse tiri nido how ha vogata sanin heri pastor nino pusasha some people made fun of the apostles mu pitor zo sheri how halano poe tefu di siri ugo die kala ga so angulia japu ke chunu ugo ke huborim habo se udo juchba mo shoga so haliro delige view se japu che ke chunu mi ukraine ga za mi usan mo ga za mi upechu ga so ha zeke se do ke benyo fa beziri u kibu ha ki ha zo zuwe
Christian persecution mo opposition zu ha bazo ya mo deri thachak ek kranu kepele mi ke kra deliki vise za putse ga zuno mi u neket te ga za mi u pechu ga za mi u pecha ga za si ga za ka seba musla delik vi se ga za ga zuno resistance how ha zeke seke to ugo ke huburi leba mo sho ugo jona ziu nuri mo hoshli ro kepenya fa jona bunu deliki vi sedi kepenya fa di se vodi ninevinu temigo ki ja putsunu di pukatse deri po mi chira mu mi che ke za honu pues ta ke kriza de vada ke gela mona ninevinu temigo li ro israel mi ngume tsia mu po voli ro po du kriwa ga so mi chira sala jona e tar sada ke kriza de vada deri ugo te jeu siba deliki vi se ka za ga jona hokibo. Sometimes people resist our message, but sometimes we resist God's leading. Hoki bo mie u bechu ge zia hoki mo utyo ke penyo fa chatha su ha meli ga wasi ge ti ni ya deri pito ke hunu u go ngu ke se poja pu ngu ke se poe su se po cha kha cho mo zapu ke chunu ke pechu haw ha ke hu bori ze ke se ke do su ha leba ke ready zapu chlie ken je ga zo hari le cheke zapu che ga chunu mi u kre ke do mi u pechu ke do mi useke yuche do so hari lady ugo tefudi zapuchu mo sobe zapuchu ga zunu ke pechu hawa pitor kel hunu apostle ko kel hunu ngosha mochi do ke puli sina ga cha hawa ke riu cha ke new li ro zapu ke chunu ke penyefa ke tefu khashe ya ga courage in witnessing verse ke die ke pengu ke hawa ngule chi do points ko krasava sala points ponu pucha se ke zo hatsu mo da do zapu ke chunu ke penyefa ke tefu se di uchi ya ke tefu ke penyefa khashe ya mo ubu tefu di zapu chili gi so ha ke penyefa inu voria pitore kere pogoze se thali di por yese di temego ke haidi pu juda mego mo jerusalem ke bago ni hau sileje mu ake pu ko nule hago ni ko nule tui mezeba mo je ki se ke ba tefu zolio isi pochae kise ke ba tefu tiunu juda me junuliro ke chiki krisu asia mo gazala po epudi ke ba tefu zolio mi porizu kri mezeba mo idi po eso pusha pitor tefu segada hawa hangulie ugo gospel ko provoro pitor je sikilino pitor jesus sijimi po chudi po je pergofono po mi chia ga za temye bo te poke tefu za ga za temye bo ne po hasiri mo ko ke temye bo se po doubtful se ga za po ha ka zo ma ba da ya ga za temye bo se po ke tefu ri za ga za temye bo jisuri meli ga ba passe jisu meli ga ba ugo su hari siba deri hanhe pitore tefu sedi sier japuchada pitor ke lunum hapor dikeda so hangule mu hauliro ke mesaraf ke ko apostol ko gi jesus si jigo gi mu pitor gi vokeli so hazidi poe japu ke chunu tefu pargada so hangule we hapo lesali ge vi uliro ham hodzliro peteri tangs nu dipuba sidi me ugo die erna dike kri ge zunu nu pubada mo themi go eso gor nu sidi u ke vada temi ha go dike kri ge zo pubade iba deri pitore sia thalidi japu ke chunu tangs pudi dike kri ge zo pudi ma ke bu ga baso pette si zida musu hari hapo uni se ke zo bo ke panyo va diu tap fudi pu ga ja hunu ke kri go luki haki dia ke kri ke se pu ga ba so ko pete si zi ke da sidi ke panyo fa diu bu met sidi japu che le so hangule we sala pitor through the Holy Spirit he gathers all the courage and uses that response of mockery as an opportunity to boldly witness mezeba di ko kreda de pitore su hasidi uchaka chawamo su hasidi po discariso mo dei poe su hapudi
mie u pe chudi u krega ba die suha pudi suha sedi poe po sedde chidi japuchli poe puga yugo me zeba mole ke ba thefzo ro deri ni ko ngu ga ba hawali ro joel lesson puga sa suha chi ga suzo isi poe japu chega ja kiri tho no poe thefu sedi japu chega sa suha nguli mu ke thefu hawa japu chega ja ke thefu hawa ke penyo fuki no voya uto u ke vi ke kosi di japu chada ro ugo mi ke kra japu chili genza musula no ugo japu chega ja mi chira ya japu chega ja pastor mi le tho mi de pu ke si mi missionary mi ke pe tha mi la ya ke zu ha le pe ko da alawe su ha chili genza de ugo ma po le so mo so ga zo li ro japu chega ja uto ke vi ke kono chili soya mo mu chili genza ke pe no fe ke thefu mu ke ko su ha puti tugi khasya mu po mirror mu po pele ka ba so hazidi ke thefu so hazidi we ja puchli vi we ni go mi ke carry the cross and the switchblade te je lesa so ha provada me je movie bori ba mu hawali ro David Wilkerson pastor mi po ke pe fe por chidi po bunu New York nu je ke shomi go do nouveau diliki view se ka za mo so ka za te je po Pastor Hawali or Pastor David Wilkerson Hawali or Kepenya for Port Sakada Zedi Poe New York Nouveau City gang members ko to no poe diliki view se japucha how movie boriba ni ko mohori wata mokishi mo gang leaders ko to no kemia tholio Nikki Cruz mo Nikki Cruz liro pojo so segaza kaza segaza themio mo unye ke segaza je so ha movie no ri lesu tan ringoli do ate je pete pulo de ni ko mi si balivi David Wilkerson ne Nikki Cruz ke segazuno Nikki Cruz mi pette popria deri pastor hawe Nikki Cruz ke segazgi mi chimoda ke penya for fu mu poki ke upoki ke bala po ete fudi Nikki Cruz ki Jesus loves you idi pusha mota Nikki Cruz po switch blade pukutari se party poki you come near me and I'll kill you isi apenya for an du kriwa di pu deri David Wilkerson ne ki mi di podi ke laga You can do that. But even if you cut me into 1,000 pieces and lay them on the street, every piece will still say Jesus loves you. You see? Until adap papawazo shiri, atsomo, piece kotozo shiri, nkipuzo do, jisun krebazo. You see? Mo hasi po japu hawa chega, tefu sedi japu chega se Nikki Cruz, gang leaderu. To see po zeli mada po kinu na vodi David Wilkerson po ki po ka di so har na ni di po num hi mada I badi ugo te zeu follow chavoro Nikki Cruz po nu ki dile disuli pe po veseli sidi the rest is history niko tingu ki ligi te zeu ri permum hoshrivi the cross and the switchblade isi get tefu zaput segazun get tefu rakrzo gazawa Kepenya fa khasya so japuche gazno ugo michera heke pitor ke luno haung pe vise poemia mi bozo ha siri mo miche gaza temie bo deri ke masar fu ke ko pugi vor ke linye poe tefu seri japuche gada so anguli japu gasno kepenya fa ka tefu so ha khasya courage in witnessing comes from God jaseu japu gasno kepenya fu diuse zechigli The place of scripture in witnessing. Verse kerso runu mefepu hakingukili. Japut se desumu pitore pugaza. Deri how ze tietza siedze ke si Joel bu pupie ke ju isi. Pue ke thot die ke penyo fat die. Sedi pom ze sedi japut sa. Ugo pitor keri se ker pengunuri ke penyo fat die pusa. Ki huki pori Dodgebali more shows, Udodgebali more shows, Zapogetson, who keep away, Udodgebali more shows, so push mu, Pitor Mohogashiki poe, Hamhodza, Zahidie, Pentecost Modza, Yah, Zahidie, Poe Capanyofa, die Praban Hegazuha, Pele, Musulivi. For the last 40 days, after the resurrection and before the Pentecost, Peter must have been reading the scriptures, Mu Hautiunu Ugolaliro. The Old Testament.
mu poe ke to die per la mu ke ba la poe han he te futi ke penyo fa diu se di ja pu chse ugo ja pu che ke zunu uze uto testimony pu ke zo hari grapia mu simo shozo mu su se ja pu ke ra tho su zo deri ke thole se thauri ugo le se mo ja pu ke chne uze bo pu ba da di ke tho diu ke penyo fa ke di bo pu ya shi ke zo su ha pa le mo da su zo mo de azala ma ba ni se ke zo li ro ubc nu ja pu ti se ke zo te mi ke ka zo share di u testimony pu se mo se sie ke tho die ri se ke za ke se so har ka ba ya mo chi do ginu zo shi share ja pu che ke zo mi u ja pu ka she mo se siu ke tho die u che ke ba so har i se ja pu che ke zo so har ka ba CH Spurgeon ye to ke mi se mi po pu ke za keep the word of God and the word of God will keep you see ke pe nyo fa diu go se ba le li ro diu thyo go se ba li thyo you see mu pitore ja pu chmu ke tho di ke wi nu ke tho le se ke wi nu Joel si ji ke siu nu chapter ke ni nu po ke pe nyo fa di se ka za sa se pitor speech po message prayer zo ke ro cheli ko Hiesuru te fa Psalm 69 nuri poe ke thodie pu ke shmuli do. He quoted from Psalm 69. And then he also quotes from Psalm 109. Chili kribudis te funuri poe diu. Ke panyo fa diu pradi poe po gibagazala po memory nu bagazala poe hago apete puli. Mo diu se po madzeu sidi poe japuche ke sang kusu anguli. Nyeko borogo ugo kredi nyeko me zeba de ida dere poe me zegeba accusation so hari selavodi Joel sietse ke si diu ze ke khelale idi poe pugaza how ha he ko me zeba bo de ke penyo fe poti telaza porof kapie mi petegi chese ke do so ha pubi to gazala le idi poe so hari sevodi ke penyo fe die ze ke khele mo pitore po message perché liro Gesù che lui me ho che chi tiezza sieze che si ko puto kada mo tiezza che to dinuri puto kada messiah vodo ga ba ho ha chi ge she it's a fulfillment of the coming messiah ha pu me che sala the place of scripture in witnessing how amiese ke tho we ja put chga zno ke tho diobu ke panyo fa diobu u gi badi ja put mo sho ke za so ha mu su ji de we u ke lu ja puri sa ja put li vide ke tho diori met jidi mu su si di we ja put mo sho we so no Billy Graham zik puko pia there he's probably one of my heroes la poko chala la ga zo atsia Billy Graham message ko ernabaya mo erna ga jono haige za dibo sikopia po sermons corners ro poe the Bible says the word of God says ke penyo fa die puya ige zo so hapuko pi mo su ze vodi japuchia ga za ke mi yeme di ke mi ke mi ze ke khesali ro preacher mi ke krazo shiri I think akeleki keza suha puko pidaya I think keza wali ro we pabo pe pis baro mori uto do no ka chabaro suha kri diri japu ke chunu ke penyo fa japu chega chunu u keleu suha pu bada lekenza mo japu mi ke kari me nyomoli ro u keleu suha pu pe krada di ke tho dieu ke di bo pu ya shi suha pu pe chada lebi mo ke mi che sunu ba mo uto Susidi uto uche mo uto ka tsobaya japu ka chunu ke leu puba mo ke legi hainye ige zo puba mo ke thodie ki dibo putu ba shi so pu me chele baga ka zo so mo japu ka chunu ke penye fu diu se di u me zo so mo so ka za so ha ngule we pitor ke lunu cha diu japu ka chunu Jesu Christabu me zo chikile being Christ centered in our witness verse me fekini nu se suru haki ngulido
Pitore verse me fe punu bugaza ke hu pori ni puza ke liu ke lali teo isi mu hawli ro poe Joel si je ke si diu puzo ke ri verse me fe punu ke hu pori ni puza ke liu ke lali teo isi deri bo ni pu idi pu ga ba su ha su pu ga ba pu ba ga idi temi go ke choda livi salano poe verse me fe ke ni nu se diri ni pu Lord hawa su boga su ha pu ke me chala sa he clarified who this so-called Lord was. Mupo answer lira verse me feki ni nu sere so hakinguli do Jisu Nazareth Jisu ha ni gori siga batoi u ke panyo vo thyo po ginu ke kom ha thoko ungo ko mu za si ko chdi pozo cha thasha temya ho Jisu puri u ke panyo vo thyo herse ke tyo mi mu po pe si tudi po kapie ni go jinu showa ni ko thyo thajo san ke mo me bu guwa mu po dukriwa Pitore thafasezo ni ko to po dukriwa de isizo deri ke penyo fa ke sinunu po sher phalidi po che perhilie su ke konu po phapi bali kenja isi Pitore ni pu ikaba hawai Jisu ke penyo fa kinu ke vor ke la ke liu ke tsa su ha pu met sa sala kinri pu de Joel seje ke si le su nu nu zo shiri chiligo sere chiligo le su nu zo shiri poe Jisu supotushi su ha pu met se ke sunguli we sala nu sere surunu poe pu ke za Israel pe tibu ha hasili je isi ke penyo fa Jisu ha hatsa ni go topu guwa deri poe ni puzo mu mesaya uzo po ja pu me zme chezo muzla we ja pu chege zunu Jisu Krista ze pu me chege su ha wele limosho CH Spurgeon ne pu ge ja ha ke me ge zo pu ja never was a man blamed in heaven for preaching Christ too much preach Christ and Christ and Christ and Christ. Nothing else but Christ is he. Ne pori Jisu Krista je puki ye wala no pope joga da so hatso mo isi. Krista se di japu tsuji. Krista se di japu tsuji isi. Spurgeon ne ai ke so populasa. A Christless sermon is a worthless sermon. It is like bread made without flour. The essential element is lacking. You see, Krista sa mo di japu diwe po chani ke mo japu dieso. Maida sa mo di bread rie ke zum hezo. Se mo so to ke ju ba mo ke dam hezo. You see, mo pitor japu mo ho ke shiki, rna ke shiki, pra ke shiki. Jisu je Jisu es suposhi. So Jesus was the subject of his message. Jesus Christ was the content of his message. So la japu ke chunu Jesus Christapu mecho chikili Christ centered, being Christ centered in our witnessing. Pengu japu ke chunu Israel japu ke chunu Jesus hilasi kata kameru pusigili the hope of resurrection in our witnessing. Verse me fe din nu sere skini hawa pu pe chalo de ke klamona vogata dobakinya vogata ki ugo zapukachenu resurrection, the importance of resurrection in our witness to ha kuwa kata so har kraba slawa repetition pom hitado deri pitore verse me fe din nu ser ki ni ngu gile Jisu hilasi kata ke sienu nu hilasi kata ha poe he spoke about the resurrection in the next 9 verses from 24 to 32. Verse me fe dino deri you ke penyo ke sin nu po pralidi po superfilie su ke ko po kapie sunu su ke ko nu po papie balikenje isi sibadi verse me fe tenye haki ha Jisu e filasiet tukada su ha po pu mechsa verse sere ponu pedze peri haungudi David Krista hilasi ke to pudi poe pia hadesnu bawamo mori po che jerita
这里给他什么意思？这不给是呢，耶稣希拉西给他给么入，不西给嘞 ，the hope of resurrection in our witness。第几个可不可以？Germany nu Chancellor 这个吧，Konrad Adenauer 个怎么样？Billy Graham 开始的unique 开始的开始吧，我是第几 Europe nu，我开始么 Germany nu 天咩，terror 这里，开始这个吧地步nu，不会不开始么不开做的。Mr. Graham, what is the most important thing in the world? 一定不开做。如 Billy Graham 也不第一个啦，不第一个啦是到底不到这个吧，第几？不会 answer 这里个么nu？German Chancellor government 给咱投这个吧喂，不给不的。The resurrection of Jesus Christ. If Jesus is alive, then there is hope for the world. If Jesus is in the grave, then I don't. If Jesus is in the grave, then I don't see the slightest glimmer of hope on the horizon. You see, Jesus hilasiat kata sulah ke Moshe, kizu la ke mer poriba modele idi poe pusha. Japu chega chunu Jesus hilasi kata ke mer hawa. Ugola message ke me thomu ke ja thowe. Cha soru nu cha thangu ke le japu ke chunu tenu ke digile chau pumet chega sha. Repentance tenu ke digile cha ha. Pumet chse mo so ke ja swari ngule. Ugo kibo gospel se ga za ke chunu japu ke chunu. Pu dawadi khawali gi vi sike chba. Deri pitore tenu ke dile mo so ke ja ha hari pumet chse. Verse 7 thanu. Tenu ke dile di ne ke ho puri Jesus Christa zanu nu zulu pheli. Nye ki fuma ko valido mu me thoka ka shake me sorrow ma pro nye nguli do isi ren po die po message ren ga ba ko e po japur na ba di he ko buki di bo tsumo shoga what shall we do idi pitor ka choda mu pitore ugo bum ha bo chli gi vi su ha se ugo ki pusha Peter showed them something they could do and they must do musuli ro repentance tenuke digile japuche ga zunu tenuke digile hawa pu met se mo sho tenuke digile hawa li ro ke phuma khawadi ke phuma ha sile di rise krista ke vokile su hazo mu pitore hawa pu met se ga so nguli Repent, tenuke dilije itu soal pusha. Repent, tenuke digile hawa. Ugo dilige view nu. Japu mikro bo diar nu seliro. It is the first word of the gospel. Dilige vi se kaza gasunu dikere thobo ga soal nguli. Ugo Johan mi baptize se ga jau japu nu seje. Mati se kininu. Johan mi baptize se ga jau. John the Baptist japu che ga zunu poe kidi buga. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tenu ke dileje. Kegla mona ke penyo fa ke diu ni ko penyo wate isi. Sesie mati die ke teni no Jesu japu che ga vono haidipu. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tenu ke dileje. Ke penyo fa ke diu ni ko penyo wate isi la. Mu pitor zo shiri po japu nu. Hapu me che ga so anguli. Tenuki diliji. Mu sesiu Jesus zanunu mi baptize baptize le mo shaka so hanguli. Tenuki digili mu baptize segele. Jesus zanunu baptize segele hawali ro. Kepele mi ko se poche gele mu kepele unu metsa pragata za siu so hawe. Bu po hanya puk kemetsa sa. Mu verse Hidinu, mu podie ke krike karise zapucha sa mu ko ta hodisie. Puhau kinu ni thyo ni ke laleji sisha. Pochai pitore hake krapu ker sidi ugo record sa ba hake choko kininu record sa ba ha ko haso ke mo di ke krike kari se zapucha ga so ha pude. Pete tu chi ba mo de
poem haki kri se japu che gaza swanguli. He continued to urge the crowd to come to Jesus in repentance. Japu ke chunu tinu ki digile chao pume chigile me yewe. Chathalau nu teniu japu ke chunu fekho gile response in witnessing. Jap pitor japu chega jahu nu por response ki medaga verse hidie ponungu gile sala po die unni gile ke zulufulie sidi sunye minye semese ugo sali isi. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to that number that day. Pitor japunu mikekra por japu hawa ligile mu fekho gile suha mulewe mu japu chega junu hogibo temie unuki dilia wepu gesa suha lelie ern ledi tenuki dilia deri poti petenu siliamo. Sometimes people respond positively and sometimes people respond negatively. Hanupu gaza pitor dear na kaliya ko umeluva petchati isi. They were cut to the heart. Pitor japur nasi umelu chati kada so hapu mu uko epo ketso disie. What shall we do? Hibu kidi bochli morsoga idi ketso. Mu hanupu gaza po dear na kaliya ko baptize mu minye semese isi. Pentecost zan he sala minye seke zie ukabi ke penya futsigili so hanguliwe. Hamodze liro mi kribudi me femeseba sibadi minye semese sa 3,120 at least 3,120 people came to the Lord that day. Dari poti peteno japo ketsana poti ke peteno mi uni sidi udier na ke liye so yamo hokibo umeli gaza sigija itsadaya. Sometimes people respond negatively. Mu go mi ke kazushi hawa mi cheya ari hawa mi cheya japo tsega zunu a japo tsedi mi ukraine tsadaro kim heda ori udier meli ko aro sa kim heda ikeza su halidi hokibo po result to po negative impact mori result really di we japo tsega zunri phim daya phimi chedaya. Dari kum ha bole sepi jisu thyo zori kekri mori Judea nu japu che gogi juda mi go tho jisu japu su ha meliet khoga wa so ha ngulia mote mi ha go tho po japu che so di me puri kekri mori Judea region nu po japu che gogi mi ka krapo die erna so so tip meli khuwa te mi ha go tho po petcha ga ja te mi ha go ha thyo podukhiwa to di khagada pugada japu chesegada so haringuli musala japu ke sunu poti betenu mi uni sedi udier na gaza so hamere morivi umeli khugowa so hari sigza tiri nido haki ha uke hu khetugi mirami ke kra non locals mi ke river haki ha Delhi city, ugo zanyo chaba. Poti grobo no haki hari le thomego mu mission board ko uki hutse pemego bo tenu no di haki ha ugo kevodi dirigivi se uki japu chese ke so hatsia mun de siri va ke ni so hatsle. Hoki bo ze ke sero non levazomo nor kravazomo ni go ki japu chese ke ni go levazon he ni go la chabazo ke ze diri uki pushia. De ti ti ka zo shi timego respond tsuzo ga tsu ha ngumo deri ke penyo fe kunyo ugo tsu tsu zo to ke do so ha peledi ugo 잡아야 zo mo ugo zeke sege zigi ugo encourage ga ugo 기쁘게 so ha tsuseya we push ga do push wa da ro ke penyo fe to temier tsu do. As we preach Christ faithfully, God will do his work of transforming people. Slawe te fudi push le liro ni pu tho min nu chike disike to so ni pu jawe sla sula u nun mori unu ke meji mori bi de we tsu mo ta ko so met sudi
자부 측에서 수화서 슬라노 자테니 하고 하세 우고 자타스디 우고 그제 자부 측에서는 대풀리게 비토기는 자부 측에서 자타고기리고 자케리유리로 자부게 츠누 게페주제게 세게도 there will be resistance in witnessing 자케니유리로 자부게 츠누 게테푸 게페니페 가시야가자 God gives courage in witnessing 자세우리로 자부게 츠누 게탈러스 부 제츠길리 being scripture based in our witnessing 디우리오 자부게 츠누 크리스타부 메쪼 츠길리 being Christ centered in our witness 자뱅우리오 자부게 츠누 지수 힐라 시가다우 부메츠가사 the resurrection the hope of the resurrection in witnessing 자소루 자부게 츠누 텐누기 디길리 아바 부메츠가사 repentance in witnessing 자탈라모 텐유리오 자부게 츠누 페코길리 response in witnessing 무수할로 게페냐 퍼티오 치시아가 저 사무리웨 요거 지도 그 제디 와요보 CZ 조디 우토 오프카 살라스나 바웨 얼늘리아 데리 요거 얼늘와디 카와데오라 수하 크리에 무츠모데 슬라보길리 베테조시리 지도 게페냐 퍼디에 얼늘길리 수하제디 우카케 살라피에 게페냐 퍼 저스길리 무포디우누 무포차타우누 칼라스길리 티 수하 세펠리게 바보 CZ 조디 우토 오프카 사샤 무케 크리모리지 티 우고 ke hu di bo mezidi japo ke chnu pe teburi u ya ke nimie u ja ke vimie chna ba de ha ha erne ke liye so hazidi die ze tsmo so de sala japo ke chnu chatha ke kra u go erne ba japo ke kra erne ba de chla phi ke chnu ni pu tho ko cross mo lyo mo uri u tho kha pi ke pe nyo fu tsmo lyo erne wadi khawa ga tsu ha so sala ji do ke ze di u go 우누누 게 차차 펠리게 니 호미에 게 토디에 자푸 뭐게 베네포 디르네 가스누 니푸에 녀르스가 바소 아펠레웨 슬라우고 배터리 얼너길리에 수하지디 우카게 사베 게 베네포 츠스게 니푸 자푸 츠가즈누 아부 미치다 해지 게 테푸세 아츠스지 ndiu simetri abun japuchi jisu krista semetchu sidi abun japuchi hilasiga da hawa puke metchsli givi mo tennuke digile hawa pu metchsli givi no crossji mo japuchi gazna abunu mpeleli givi no crossji 그래서 같이 우고 배터리 바보 그래서 매체가 자체리도 뭐 스시는 우고 결과 자체리도 배터리가 자체리비 할렐루야 그렇게 마산이부 이거 지도 부티 포마케레 보고날리 이거부 인디에 겨르누리 뭐 차타 가사리 물라길란 베지웨 이거 티치하와제디 이거 우케후누 자푸케 츠누 테헤츠 싹 코스모저가다 눈누수 하세디 기푸버제 무지도리수 앞에무디 비토르 자푸기누 차타그로보 세가자스데 무모하스데 니푸 지도 하기하 vor ke pekro ke bago zo shiri mori online nu gershonu ke pekro di india ne gele pette zo shiri no cross gele tsuchi njapu ke tsunu he mi chiraya njapu ke tsunu he to he ke peraya njapu ke tsunu he te fuli modaya njapu ke tsunu he japu baga zo suha leke mesile modaya ne ke jo vasaji deri jido 인디에 얼느길에 수하제디 빛을 토조시리 기니슈 토조시리 지수 실리가다 베테조시리 잡고게 츠누 우자보 바두게서 노 헤메르가 바 헤부소 하리시디 헤카카 살라비 인즈길에 츠지 잡고게 츠누 헤부 미체다헤 잡고게 츠누게 테프 가슬리 잡고게 츠누 헤부 인디오 프로모시 베수 두디 잡고 츠슬리기 비에 크로스지 지수 크리스타 세메조스디 잡고 츠슬리기 비 힐라시가다 하와 뿌게 메츠슬리기 비 테누게 딜레 모셔가 자와 시투디 예보 자포츠스 리비노 히 크로스지 모 자포츠가 샤하우는 은토 테미 누츠게 디스가도 예보소 하리 레 모벨레디
belele ke vi merle vi ke ko khas che he ko haidi ke ze no hela ke me je ke sa ha la no hela ka chi ke sa har ka di ni pu he ha se ke bono no fu bu he ko mi pu ke sa er che ka sala di he bu ke to mo fu nu ke pe ko ke le chi 예수 그리스도 자는 자유에 아멘. 이거 지디 니부 개가자 세계적으로 레터도 뭐 지도 리토 치스도 가바고 니고 베지야 게 콜리도 뭐 Going mi ko keriu kerpo me fe teni no ser no ke penyo fe die hai ke zapu sala ke hu puri potu semodi ni pu ni krdao che muri po hiu kero po ni pu mo po ziu ki chatie jota tyo sala ke hu puri po thyo por li le me nyomodi ni khrda su che mo te yesu krit su potio porli le menyodi ni khada su che mote yesu kriji isi te krila mona temye ke hupuri ni pu mo je le menyomodi che mu krero su utyo ke bejot che mu kredaya ha hala ni ko donu mi ke kram hat che mu mezieba mu homiwe sirite isi ubu ni khadao che mote hiu kri ke junu ni pu mo je le menyo di sele no ke so pu shde ugo ha hala ha to wa se di ke nan na ga wa po cha po za bo che ga wa so ha che ke de ke hu puri u fa ka sala sha mo ni pu er cha sha po chao le pe su shi di ugo ke ze ni pu ke ka cha ha se ke to di nu mula ke लिए se sie po ti cho vo le je poe pe tha ke लिए ko ze ma chu dio di ke ba le si di po sie u ko ki a ke me ji ga ta mo ze ni ko ze ji ge weng yi hao ni no thor vo zo de kri la mo na a ni ko ki pu tu shu dio u ke pe nyo fa ke di nu su che ji vo le ke mo che a ma ki bo ri ni ko ze hao chla le lo ka ta la si ta po ni khada che pili di ke pe nyo fa che sha di bi chi be u ko che sha ka cha chali do ke kri ni pu he go po ti bav da nu ner kradi mo jun la vo ya ni khada hao chdo di vor ke li hao nu noe ke ri ni khada zo ga cha phaka sala shi we noe hirofa vatsa sidi hebu nginu metilia ni khada ho ha bietche ga zedi nke khengu ke meje ki deri sushi rakaya we no ni khada ho ham ho jasaje sidi hebu ke chunu no he la ke meje ga za rakadi heburi he do tseleje jisu zame chaya we amen se sie po te hiuri chipili di jasadi khabi utsa isi ke chabo chala le do ke masani pu hego puti ho nun jesu nu te he ha ha kri ge junu
nrbi ke hi khasia ga za kaya we no he ke jovasia no he ke luka sa kapi hetsia he go te he ha krido di do zgile ti hanu no he go la cruz gi no nzie pe kru ke sha mu ke meje tsi ke sha he bur ka sala je no te he ha mo jasdi he tsaka sala se je ni pu Jesus anu chaya we amen ko ma bolem ba mo so li ro kristali biu ke la ke liu chili ke mo ko mori penyo ke sale ke mo mi bu ke ka cha ha che mo sla suri le ba ji mo ni pi ke li mi ni pa nu u thio fa ka sa sha u ka chari chili i di si zi zo di ke feli i di u ko ke ze ke ka cha ha se li do we ke le zidi ucho banu no ke cha cha bali ni pur chsli ti do ke thodi nu ke penyo fadier na ke le guri le ka salasha uto fa ka salasha di ugo do chsli ke hu bori putu chmodi ni pu ni khadau ch mori pu hiu kiro pu ni pu mu pu zio ke zatie joda to isi sala ke hu bori Potho porli lemen nyodi ni khadau cha muti heu kriji
백크로노 그 바고 하미에 대히우 물리가 뭐 발루메 백크로노 그 바고 백크로노 그 바고 하미에 니크다 물리가 뭐 하미에 호 발루메 뭐라지 배송도 개바고 대히우 물리 개모 호미에 발로메 멜커닝 개바고 니크다 물리 개모 호미 발로메 배송도 니크다 오세 모셔 바래 호미 발리르미 यो बोरी से कैसे हिरी के फैसा सुरो कैसे के मैं थारी चली दो
第做我列在不会被他给那个人哈，知道的给巴里是的有个给，给没这个他们子你个在这个么以后你能托我做，给给他们呢你个给不都是的，我给别人发给地努数，出几乎那个么切，给不你个在后，只拉连好个大拉是的。不然你看到这比例的，给别人发才是的，如果只是，我的有理这比例的，假是的，假别如果只是，一的，好哈，第几努给个人你看到说，里边只理解好哈阿摩说一些，如果不对个么他的你看到之类的么？这些好哩，你个拉努克个巴阿ziu啦，第几的考个哩，他说个操作位。你个好给配置一些，如果不对个么他的有理，可以了的没？要做点不那个就是些，如果家里不处理的给扩大一些，如果家里他老处理一点是些给可以了。te katsali kupengu go pete ke zidi sitale de ke ze keli dome Ukria个绕，木不这边给铺马个努，乌哈个手，乌这边给第二边，不木不给别人发，木不列个车这个个这个手，但是给差钱在也木给过不，不给把给留自己，不牛木给么sar夫在那差些位，阿门。如果巴黎里罗给给侬给别四个字第个包塞里头。Vorgaja Sunday, February Jakar Ponhe, Child Dedication Sunday, Badioba, Sala Niki Huburi,
nie kinumie mori ni ke simi homie unyonyo dedicate selin baro theza sedi ego lethogo ke huburi chsrivi child dedication Sunday vorga Sunday nya badio February jacket thanie third Sunday unu ugo general meeting tichi hawhala general meeting ke rio badio mu hanie vogata tichi audit report mu ministry report kori sekaza shodo sala ke huburi hawhal lebadi general meeting no basaje general meeting tiaunu ugo themie charidaya deri general meeting li ro pette golade sala hawhal lebadi ugo chphr chili gi petteri February 18 here kise ke husie general meeting no ba presaje Krisara ko kisa dino ke pesi ke boliro youth Bible study chitheri deni John bu sela voshdoba mu hauliro second mu fourth Friday bad diegi the se bad diegi baya conference hall nu sala February second Friday no youth Bible study sedela do ba hari se ke pesi la je mu Krisara ko lebadi Bible study honu ke pe cross je so do kiser na Monday dawn prayer bapengugi basia mu suduli ro tefugo krotho kratami gro South Asia mission trip no vodo bagola ke chatti bo badio mu sasie metric khasudo di udo jche ba golai ke chatti badio sala mu metric li ro February 13 he se do bade sala metric khasudo ga ba ukrnyo go zevo levi mu sudo kise matriculate kola mu South Asia trip la ke cha chegele ti bado we mission pledge cardu zashade vogda Sunday here mu chi dori se zala so do mu pk mo mi psriv hanu chi theory ugo mission pledge how hasidi ugo mission phathogo mezagdo kele su no bare bawe sala ni ko ke huburi how haledi mission pledge chu pilie idi pichuni chu peteri mission nu ya ke nimie se preche ge se pete chesia puti hala ni ko peje mu ke sela do we